Assalamualaikum. Beni kızıktırıp atkan bir soruda şu Plattida kimden kızıkçılığı için bol atat? Kim toska birinci? Şunu bileseniz mi? Mınday bugün. Biz dört mezgilde mınau sakaldığı var pakta beretelik. Oşa mezgilde Özbekistan'ın planı olgan. 3.200.000 tonna pakta tereviz degan. Anan Raşit'i boşanda birinci sekreter ele. Birisine pusu var deyip. Oşanda Raşit'in aytkan jeri var. Şu bizge bir elini kayırılıp. Bizge suyunu kamsızda berseniz, Özbekistan bir yılda 5.200.000 tonna teri bereviz degan uvadası var. Ben buna kulağım ağzıdır olup durat. Oşanın için buna tosulgan. Çapırığa tuşu değil tosulgan. Takta berevizde tosulgan. Bu yerde ötkende Usuvali Trilele, deputat ele. Oşandan buna alaydan Mahmut degen bir deputat Usuvali'yi kayrılgan. Yoldaş Usuvali, siz birinci sekreter eleyiz. Buna kontravat sustaktaş boyunca basarını kozgalaysız mı? Sulak öttü. 30 yılda davarına verirken. Oşa sulak öttü. Bütün günü kozgalay çatarsız degen sulak oynar. Ne kulağımda tanışır. Kozgalay kalk gitti. Bizge onu şu kontravat mı, kıranın senin gereği var mı? Bir değil paydası yok bizge. Buna Karadaryanı paydalanıversin Özbek'ten. Buna Kuşat Daryası paydalanıversin. Buna bizimciler ayda cerler biz paydalanıverlik eldir. Bizge buna kıran işlerinin ne paydası var? Şuraya bana cüceri aldık, bana canı verdi. Yüründe yeter. Gereği çok anladı. Bizge özümüzün yeriz gerek. Sayız mezde kartı var. Oşa cer, oşa oydan kalsın. Mınakı bir gün aytayım. İlgari biz Oş'tan Karasu, Taşarık bilen Sovet tarkımı Canavat'ı var atılık. Canavatçı göre. Ağzı kanlar razı. Oş Canavat bilen. Ha bizim cer al gel. Özbek'te kocayın. Ötkar oydan kocadan dışarımaktan. Bir tamçı dinamı verip bir daha yol ötkar oydu. Onun için bargan zıgar. Delegatlar o şu yolda atını aytmadılar. Bu bir. İkinci. Taşkömür. Bir göndü. Arkulu Özbekistan'ın Üçkargan degen pazarı var. Şu pazar arkulu Taşkömür'e ketetiler. Eski yol. Hazır kalkmaya gideriz. Taşkömür'ün mayı saydan alıp ana Taşkömür'e çıkarız. Osa cerler kalk gitti. Kırgızistan'ın ceri. Bütün osaları talaşmaydı. Delegatlar. Ana tümünden de cer verdik, bana da cerde aldık. Yürüze yeter. Benim. Eski karta boyunca delegatlar, sayızın nümesi var karta. Kotoruk çıksın. Osal boyunca cerde bölü alıştı. Bizim özümüzün ceriz eski oydan kalsın. Bizge bir altını kereği yok. Ben osunda hükümetin koyun. Men başka rayonu jönüne koyuldu. Özgün rayonu boyunca oşol deputatlar gelsin. Uşul jerge elge özünün oyunu aytsın. Sizler tora kılıp atasыңар, je tora emes kılıp atasыңар, tora emes kılıp atasыңар dep kelip aytsın. Oşolar el menen el, turabı? El menen bolsoň biýiksin, elden çyksaň kiýiksin dep koýat. Kelsin oşolar uşul elge. Aytyp barыңızдар, kabar berip koýaňızдар. Daha bir sıra eskertip koyunuz dep suranyp atşat. Oşol İsmail Sağıç general. Köp malumat bilet, barın жазып çıktı. Dagı жазбagан dagı köp malumatlar var. Oşol İsmail Adakan Kimsanbaş, Madumarov kelsin dep suranyp atşat. Kayrılabız. Bardyk ele oşol Kırgız elim jerim dep
Kırgız dep kuygan bardıq Kırgızstandын жарандарын чакырабыз. Жашына карабай, жынысына карабай, жердешине карабай, башкасына карабай, баарына чакырабыз. Келиңиздер. Жеңиш Мордохматовду дагы элдер суранатат, келип береткенсиздер. Сөздүн кыскасы, бул жерде Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин жери эртеңки келечеги чечилип аткандан кийин, жалпы мен Кыргыздын жаранымын, Кыргыздын атка минеримин деген, Кыргызга күйөм деген инсандардын баарыны 28 апрель күнү ушул жерге барын чакырабыз. Бир добустан, рахмат, энди баарыңыздарга рахмат. Мына жерде кала тургандар, калыңыздар, кыргыз үйлөргө киргиздер, тамак аштар тартылат. Рахмат дагы бир жолу. Жумушка баргандар, жумушка барыңыздар. Биз менен байланышта болуп туруңуздар. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Аллахым ишибизди оңунан берсин. Амин. Келгендер өзүңөр чалыңдар. Урматтуу достор, азыр биз могул жакшынакай жашыл бирдей формада келген, мына жакыныраак неме кылып окутуп коеюн сиздерге. Кароол жаштар уюму деген форма кийген. Мен булардын баарын тааныйм. Жигиттерди сиздерге көрсөткүм келип атат. Атайын ушундай формалар менен бүгүнкү акцияны колдоо үчүн келип отурушат. Урматтуу мекендештер, биз кайра эле эфирибизди улайбыз. Бул жакта азыр Кароол айыл өкмөтүнөн келген конокторубуз. Кароол айыл өкмөтү ээлейин, себептен биздикилер сал уктап атат да. Анан жергиликтүү калктын ишенимдүү өкүлү болуп, бул жакта Стал деген мырза депутат болуп шайланды жакында. Ушул команданын баардыгын алып келип аткан, ушул жерде жүргүлө деп алып келген ушул балага кичине микрофон сунсак. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биздин келгенибиздин себебин бардыңыздар эле билип турсаңыздар керек. Биз ушул жерибиз сатылбасын деп бардыгыбыз Кароол айыл өкмөтү толугу менен каршы болуп келдик. Толугу менен каршыбыз. Биз эле жаштар эмес, эми биз ушунча эл Садыр Жапаровду шайладык деп атат, ушундай ишеним көрсөттүк деп атат. Камчыбек Ташиевке кайрылабыз. Ушул жерди толугу менен ушул айылга, кыргыз элиге чечип бериңиздер. Бардык элдин талабы ушул болуп атат. Биз бөлөк жака жерибизди бербейбиз, өзүбүздүн жерибиз өзүбүзгө калсын деп. Сөйлөй турган болсо сүйлөсөңүздөр болот. Аблаш мака. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.